Tuntrum chu kar to pani boka tun kar chowa ni kar dan leka thil thleng ni si thil in me lo ni boxi chungchang han soi zui vele lok ngai in ka ria chu thing phun war tura kum tam tak kan loin zirtir to lai le kum tina hemi pual bi ka kan man thin green mizoram day lo her chu hapta chi a speaker bangla a thingki chungchang thuin chu lom chungchang hiani environment humhalh tu pol pakhat chuan speaker bangla a thingkung ki faido vek ani avangin malaturin hemi kunga thuneitu divisional forest official DFO nena dananga malatura ngenna an thlena bangla lu tu Mizoram assembly speaker thung chuan phalna neya thingte hi ki anni ti green Mizoram day mannia asoi thunga thingki chungchang hian thuin kal awm ta ni in bi chiang deute ang speaker bangla a thing puitling to thnem tak suat chungchang ronau chu puitu te hi environment humhalh tu pol center for environment and social justice Mizoram CESJ te ani a junili sanhele somni pali khan aizol DFO nena lekha thelutin speaker bangla thingding lai te ki ani thu hian thlena an lekha thelu hi han chiar masapotila tulai khawvel environment poimo zia wartaka kan soilai le humhalh konga sarkarin nasazoka malak atulaya assembly speaker bangla a thingkung ki faido vek ani hi CESJ chuan rethiam lo le a hetiang sarkar mun poimo a thingkung ki ani chan le thingki phalna hi pek anni emti chu CESJ chuan a rechiang du a phalna pek anni emo nilowemo thingle ma humhalh na konga malatur ber sarkar ani laya sarkar mun poimo a thingkung ki ani chungchang hi min chui chen saka atulanga action langai turin kan nge che a malak na awm lo ani chuan PIL file turin le environment forest and climate change department mo phurna aniangin nazoka action lak ani theinan kan khin tel cheu anga yang ti in hele khan junili sanghele somni pali thole nia an thelu nu loka hian risit pakhat mu tur alom zui ve ngala chu speaker bangla en call to PWD department lamin forest department nena cheng sanga an pekna risit ania hei hi CESJ ten DFO nena lekha an thelu tuk le jun ni ruk sanghele somni pali ningania pek ani avangin dan kala thingki wanga choitirna ni in alangta a hetiang hi thilom dan ani lain atuk le loka thingphun war injirtina be pui thlak ni kum sa kha jakwa som kwa pakwa atang dai to Mizoram in kumtin kan lo man thin green Mizoram day chu thole ni jun ni som pakhata alo thlenga Mizorama he ni manna puiber berotlanga sarkar program buat sai man pui tu jingami assembly speaker chuan abang la lu laya thingki chungchang hian atulanga poisa deposit ngai te depositin danang thlapin an kalpui nuwa thingchu ki ani ti asoi vele ta thunga hei hi sarkar thu chua tarlan ani ba ka atuk lama chanchin bu chuaka te po tarlan ania diaizol post chuan junni som khan aizol DFO chuan thingkung ki phalna hi pe in Mizoram assembly speaker bangla bula coconut kung pakhat ki deal na chu phalsak anni thu PWD a hriat tir ti atar lang til nge bangla lu tu speaker thu soi hian in nialna dang a cho chua bele ta a CSJ hian ju ni som pahnia thu chua siam vele ngalin speaker bangla a thingki thua hian DFO wa complaint an thelu nuwa phalna an nei lo wangin ain call to PWD chu choi tir anni a hetik laya green Mizoram day mannia speakerin danang thlapa thingki ani ti asoile si chu an hriat thiam lo thu an tu chua hian ta langin in soifia turin speaker chu an phuti an soivele bokani in nai te thu in kokal angreng tak om ta a environment humhalh tu pol CESJ ten DFO nena complaint an thelu ni hi jun nili ania DFO in thingki hremna nia ngai PWD te poisa choi tir ni hi
atuk tu le jun niruk ania diesel post chanchin bu in coconut kung pakhat ki phalna PWD nena apek ni niatarlan hi jun nisom ania speaker in poisa choi ngai te choya dan ang thlapa thil kalpui ani hnuwa thingki ani ti asoini hi jun nisom pakhat ani vele tabok ani chu emponi se speaker bangla thingki chungchang hi thil ho mai ani haulova dan kala chetna awmem dan kala thingchuki lonita se asires rengem nge enliam mai tur chi ti zok hi ngaihtuah zui atulta ni country reng ngai chu phalna nei lova thingki hrim hi dan kala chetna ania hian van tlang mun aniemo sarkar mun aniemo mimal thingphun te nen lam awam vekani phalna nei lova thingki khapna dan lo ir chhuana hi Supreme Court ruling lar tak pakhat oma chu government case antia PIL pakhat angai tona kumsa ko somkwa paruk khan Supreme Court chuan Forest Conservation Act 1980 chu zau takaril fia in chumi jinga chuan dananga phalna nei masalova thingki hrim khapna thupek hi alo chuak delta a Supreme Court thupek bo zui hian state tinin thingki phalna pek theina in kaihruaina mumal tak anduang ta a mimalin ama huana thingapun entirnan ti khuan amiang chi tengei po phalna nei lo chuan ki phal ani lo ani Mizoram Sarkar point Mizoram Forest Act 1955 tlo chanin Sarkar mun vantlang mun le mimal rama thingding te ki alo tul thula phalna pek theina dan manlai ania chu guideline for felling and removal of trees from municipal areas of cities, towns, villages and along highways, railways and other government public lands in Mizoram tia soi ania Mizoram Sarkar chuan kumsa nile som pasari September ni somni paruk khan ati chuaka hedan hian adu khirle ngeya aizol khopui ba ka khopui dangte thingtlang khuwa te thlengin thingki alo tulpoa anma ni BL2 Forest Department hotu te hne na changa phalna anlak theidan tur kim chang tak ta lan ani a atoi zongin phalna nei lova thingki hrim chu khabur ani phota thingrowemo thlina len chiatemo mi hring ta na him lowemo mason na thona atana nok emowa te thingki phalna hi pek the ania dilna chuan ki atul chan chiang takaziakin aveng nei tu local council emo VC tenemo anremti puina lekha nen thlap phalna pe thei tu DFO emo RO emo thlen turania thingchu ki atul thlungang ani poin atlem theyang per ki tur ani le zela thingki tu chuan ai o turin thingchek dang munrem changa aphun tur ti ani bok hetiang tak hian thingding lai te hi India ram le Mizoram po humhalh ani a Supreme Court ruling mingthang tak government case anti alo chua nu tunhnaia maya po khopui danga thingki thuwa Supreme Court le High Court ten thupek khau tak an chua thom hriat tur awmol mola thamasa me ni som paruk mai po khan konglaina tura Delhi Rich Forest Area a thingki thuwa Delhi Development Authority Vice Chairman chu Supreme Court in nataka khakin court zalo na thubuai criminal contempt case asiam sakani kha khathu boya khan Supreme Court chuan thing ki tirna in nam noi officer dangzong po criminal contempt siam sak thei anni tur thute so in rich area konglai mek po cholsan turin ati ani kha engpo ni se kan ngaihtuah ho ngai ta chu heti taka thingding lai te dan manga humhalh ani la hian kan rorelna in sang ber kaihruaitu speaker chenna Bungalow-a thingding lai puitling to thahnem tak ki ani dana in nialna lom ta hi apoi hle alandana chona tira phalna lam masalova ki ani avangin CESJ lam anau chuakta a Bangla en call to PWD chu poisa choiti ran ni a anu zela chuan phalna anlo lata ani poin Bangla tu ber speaker soifia na hi afia zo mevem ti chu mimaltinin kan ngaihtuah zui tura da ila environment humhalh konga harhna kan chang chho mek le environment humhalh tu pol viak thatak tak
kan nei chho ta zel ero mason na lobom tak ani